inbox ma mega tituolo inbox ma mega tituolo chak choyo wa nying agent pa Balalu weng mati digang kenyu ucho wa nying agent pa Balalu tuju mati inya igene iloba chuli kenyu ucho wa luwi Balalu weng wan wangeyo oberka choke wa Zoom meeting kor kwene jui ni weng kare weng kwene petie gin mo ma solution ne peke jemi lo wene weng solution ne tie so amir peu ikine me chabira chel amir no agent pa Balalu weng mati lo bachuli umir ke chwat borwa pien jemu kene wan ma wa kanya yedo ngomir wa ketching wa ye chiwa neno anga matwer launching program anga matwer kwanya chuli anga matwer ngo uromo ko Lweny alibu mer betie kenyo Lweny alibu mer betie magitero maraj bene wanu mer wategi ko baraj maginego wadano bane o mer dan gibe o mer kine ko unyogen be o mer kine gego tet for that is a fairly game tim kin maraj moy ken ko machuli kumbiri wanu mer wakeme okidi peke ko Acholi wadene chet go ke ngoko mapudliet so umir wa bedu kare duju mengoko chet guok maliet umir wa ngugu chet guok mapudliet tege wa wego banyang begene Balalu unyo antien giko en pol joni ene weng mawun ko beruti luani Balalu ni pole weng family pa Museveni ki dia banya Rwanda kinyang kole mugu manok jo ene magi pretending ni korgin nyang kole ni these are Bahima family man aki Tutsi in Rwanda. So pe kibet ke yelwidane nyankole jweni ku donya nyankole Bahima ene wing kumbiriner dongo ya Uganda kedi kurga kwenki ki winyini Bahimba festival kono Bahima ngo tie pe umir wa galle pe wa yeu luet nyankole udanye lo bachuli amira dwok foj madit bot ruot me pada bek kachil ki rwedi wa weng kachil ki ludir wa weng magu tiyo yo matek duju menerne ni Balalu pe ipada bek lu. It's now 1 year. We have celebrated. It's now 1 year. Balalu mo keken peke ingom panabek. Panabek penyibo ming. En pat mukene kitgum. Kyo mako pade Balalu peke ye. Balalu nyibo kama ming ti ye. Gibine ot muto. Ka wunu ye ni ot muto. Chi Balalu bi konkari ngomu. En dirma riem ne bingaye wu. Chi ngo. Tiga geo jo amoro me gaging riemo Balalu ki district ngo ti geo jo me amoro riemo Balalu ki gilobugi noya riemo Balalu ki ngomgi agago riemo Balalu ki ngomgi kare ene go weng uchak nego wa agent pa Balalu tego uchak nego wa agent pa Balalu unego agent pa Balalu angwena big money endo tena chuli money mage wai ni gendong gichok to twal gene do ngeo char ngom pa chuli to twal gene do giko ki chente pa Balalu gene do wigitila mal umiero ke keme ke gi pe umiero ke ko chawa mo pe umiero ke bal chawa do peke ko ni mo we must act now kape chilu tiano wa digi maja kilu kwe wa gubi maro pigi gubi denu chan so ma put pewa ye umdok pewa ye u ben lu tiano den chan we must act now ni tere dong in pe wan ao kilo wa tere dong in pe Acholi ao kilo wa chuli kay biere kid me biya char me beri di town be kuri biya char me ma yiri biere mere wil ngom mako ekas biara big ko biara bechele ngom ma mer ki chat ke Acholi ke ngara pat ke Acholi pe ngom ki chat bora Acholi la wori chat ngom bora Acholi la wori gik char ngom ko bot banya Rwanda bot mu nyankole bot Bahima pien ibi char ngom kan dik ma ke lu miene miro wil ngom ngere kumeno that is how they conquer
Lutien Israel gudak Israel guchao ki eka mia chiel. Cher gam ngate dok biro medo eka mia chiel. Kan makin yang lutien Israel dugo weng. So this is how the Bahima kidong en mulenge koro banyamulenge. Banyamulenge ene kaka ini en kaka pa mareju madu yela tu tuan i Rwanda ka chiel ki Burundi. Ki pat muken me Congo. Banyamulenge. En kaka ne giner ki bertiri wi en godi pa ka gaba ngeen. Kiraj gil yela mada. Gidonyo ngongwu gichaw wir ki eka mia chiel. Ginyayo mot. Diga may do wilo. Kin ma wuro ker ka pone no kupong kenyo kwiji. No kupong mu kwiji. So we must act now before it's too late.